gitatu cia mweri yo kumya yumu mwakene turi ywangirile 25 mbetekire nkuwate weni akirindeto cia Meru TV woro ni wambeta muthoni wa kiramana monele wetu wa mathitho ni Paul wa Ngunjiri twaririkire mitandao yetu yo kinyanira Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya amara kinya tuthiatira kiri Signet na Pang Meru TV kenda kukwata ndo tukathomba cio karika Meru omeya Meru na kinya thigurune yetu yonthe ya Kenya tukiambire ni rechirikitie kutukinyela amethene yetu ya ndeto ni atinende Alhaji Mwendero ni Secretary General wa kiama kia Mbasi na Nkuluki nende umba kwithira ari director wa ithurano bianek na chumirite na kuria rwangiro DCI akumba kwithira bakibwitho chunkuni bwa kwana na kumenya nu wombere kwithira akiura sniper ora wijikene ya Daniel Muthiani kaitono kauna ngelete na kura wari ngavana wa mbere akaunti ya Meru Kawira Mwangaza no mwabara bakumba kwithira bakiringithanwa na ipuke sniper nende uchunkuni bwa kwana ibo batikumba kwithira bukibwitho kenda kumenyeka nu wethire akitemanta mei Gavana uria wareo Kawira Mwangaza kinyagwe nthie ukarite okuje kana witwo ukarite okuje John Tumantera jakarikire sniper Antwara ogwa ware ara twitikaia ja mukarikire resistance ya gavana na igore occupant igita riu na antobara bakwegie bonthe ne antoba persons of interest aritingoge bobichie Kawira mutarong na obichie Kawira mwarong na obichie Kawira mwarong na wakawira oteu komba kwethra antobara bara kwena agwaro nyako na tano nyakwe ibauska na gikuga sniper ende ogwa gavana gotweka buru you are in the dark na kija kethro taije buru no bwirete gwita kurito koje okauga ogwo taije itukoromba ndwangi cietu cioncho nkoni na cio gambithania bathiate na bachunguze na bakenda kwa compromised mwanka umabonekane mwanka umabunjitokeze mwanka baraboroere sniper bombe kuyukirwa tu ekisheria kinyothani kunyongwa kinyobo banyongwe kethe ikubungonya maisha kinyobo eteatia babungora koti ikolelio ni buba kubwa kubwithwa ura orwani betha chwa yango ningo baitire yamba kinyobo ngobe komya kubwo orwani betha no ntwabera chiozima sauti eke achungoni boleli bone kuke sniper no kya faindi no we uwethretwe akiona na kunyusi sniper no ntwamyario ira sniper aratia nito kwira governor Mutuma move heaven and earth thithia kira kionde kwendekana nikenda tukombe kuona justice ya sniper nikwithira sniper akwire agichojaira Meru uhuru tugahakikisha mtu onthe uria wa usikire na gikuge sniper kuma financiers kuma people of interest tiga barabonka ba executore antu bau bonthe bago face injustice DMK kiogora ura nende ni MCO wandi ya Boge Taist na chimiriti na kumba kwithira aichokeria seneta wa Meru Kathuri Murungi meyario ya wero mbere kwithira kiari ntuku ya Jumamosi akiwa ni kaba DMK na bamwenda ithile bachimiriti mapema akumba kwithira bakiromba gitike seneta ile ndire mmoja kulinga siasa ya mapema DMK akimuchokiria mwirito te siasa cha mapema ni kaba tukomba kwithira gichumiria na kurutira mwingi ngwire chombere kwithira chituma abamudhura kaiteno kuno neketa kimeneria nene athirikari ya Rais Ruto ira seneta wa Meru Kathuri Murungi atetana mbere na kumba kwithira kiringira ndebe akaunti ya Meru riboti ya mwandiki tu Wantheton Jeff wagituma Ete ni migambo ya Kathuri Murungi seneta wa Meru ntuko ya Jumamosi nterecha Murungurune aria kirirwa aria rwawe oririe DMK kiogora na mwenda ithire ni bethere bagikira gaturumo iroto biao bya kuromba gitiga seneta siasa ikaja 2027 mieri etandatu nengania kundikira giterekero kwenda na ethore mtu mwega nto bakuthura kio kana ne ate so tungoje tu hakuna haraka DMK usikue na speed ithere musikue na speed unganeni na Mutuma tunyoroshe Meru kwanza Meario nande itikene tie DMK kiogora na muthenya jwa arua na umirite na kuga siasa cha mapema chireti na gutongerwa ja Meru ni atongeria batuta kwatuga kula antu batumite siasa cia cia mapema ibo na timu iu yawe wa 2 term menyote unge bo campaign na 2 term ikuga ata 2 term ikuga Ruto na ringiro kura 2027 na no siasa baringa on Saturday
Nenkone nyatha iba ithiuruka constituency bagika tumicemene tunini toswira kura Ruto sikura cia 2027. Kwatuika buru na iba kuona uti makosa jario kuga Ruto na kindi kibathuro 2027. Uti makosa nyaba batu kuona bara beto tukuga itibira tukwenda kurungama. Nonto for example opponent bara turungamia bo itibia seneta baitinda uthiuruka bakiuga itibira bakwenda. Bara bakwenda itibia MP baitinda uthiuruka ku. Au akuona au akinya kuga oni na mwenda tukirere aitukiria niki. Akwini ngugi cia bogeta igaku amanunto bajara nkuga. Miambo ekote no yakugiria nditangugira tha indhuririe guita. Kwa gwatuika wegeterere ete komini batu twetere. Timetable we siasa na timetable ekwa na bamwenda na antu barabange boswa iteimwanya. Nguruki mutongeria ujo na itirite kathangu thio kathuri murungi. Kwa nkamwira buru na atigane na batwi. Nendere kwendia nyama iria kwendia cia ngurwe Saudi Arabia. Siu cia tutam otukumuria buru nendie iu. Ende manto janga babu tigeni kurunga maguga kitekira bokwenda narekane abatu no nto inywe ingugira guiterea nene ni guswira kura Ruto kura cia 2027 kobo tewo omba kuona makosa oni kuga kirango nda 2027 ende wate kuona wa makosa ene ali kwira anto president uraba bati uthura 2027 inyari ringa siasa karinge 2032 ni president akiuga kinde kianga tuthure 2030 onyetire 2032 etire mbere inya muno ende batu manto 2027 aruga tukaria ende wona kwaria karia mwangaja 2032 ukwetha na kwenda ni gukirwa na gutuika tukauga kiria kwenda kinywe na akire manto atutamboro inyo akaja uga 2027 ni araugite kwa miaka 3 thirikari ya President William Ruto gutikerete kaunti ya Meru na kinya ndiunga ikuthithwa Meru ije ni ngono cia kamankura atongeria baba bethirite bakiejana nuntu miaka ikuthire 3 thai no tigintu Ruto tuonete athithitie Meru utingugiri ti miaka 3 ninde tukura miaka iu itigere iriro tukura ngugi ikoneka kethera miaka 3 utio turona Ruto is a bad president for this country. Neto tigotegaira manto na rensi emiro akitutegaire what is good for Kenya. Tui Kenyans, turantu ba Kenya. Tiugana ndi miro anga tuthuganagia miro tukari 50 yetu tukara. In as much as itobati kuona into miro itobati kuona nya Kenya taumia. Itobati kuona nya muntu ura utino komwariria Mondigo. One of the smallest sub-tribes in this country, inywe na kuona right na kuona economy, yumbo wa mutethia gusurvive Kenya. Ruto aikitie nthiguru ibui na ndo ari kwa tukwirwa anga tukire anga baba endelea akikwendia 2 term. Tutekira oni nkendelea kuga Ruto kabati kwingwa 2027 you 1 term. Nuntu na inyangiti economy of this country. Mbesa there is no cash flow ikwendelea in this country. Buying power has gone down. Development yote tukuona inde no tukuona aleta kanisa ene mwe goro akaita 50 million in one church. Kauli wa mbesi ngana ruke no maguita mbesi ego tuirete mtu akuya Kenya. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma. Ibe mno mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma no ntuboriboti una njira indi kuorera mutaratara yonyota yuitete na mbere yura yombere kwithira yukirurwa ni Rais William Ruto no randu kembethe abamubetete na mbere na kumba kwithira bakiambukira kigina kumakiri mutaratara yonyota nende mubunge wa gishigo mbunge kegembe North Jikene ya Julius Taitumu na chumirite na kuri ndu kembethe baraba kumba kwithira bakiambukira mbeche iche nyota bethira bagichitumira bwe yena njire moya kumba kwithira bagiukiria biashara chio na ningi baramba pange bombe kwithira bakire ko chitumira wita kiri mantune ya kuiweria kenda nende baraba kambire biashara na mbeche chithira chikibateithia maishene yake ya riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri Onkonja. Na mubango yonyota program yura yoanjiriretu ni mukatha wa Nthiguru nwe Rais William Ruto ende yuetete na mbere ya Nthiguru ya Kenya munyumbe wa Igembe North nwe Julius Taitumu na uretia yuthi kaita karaba komba kwithia betaro kuona mbesa iji kabombe kwithira bena mibango yotumira mbesa iji ende tikusie nyangia thai the greatest asset ni idea ya thai mtu na developer ana idea ya kusuria kia kwata 50,000 na tembumba kwethia ne afa waitoka nikira kwi wone kira 50,000 uyuke we muromba ngiri maneri nyume matuko athatu ukaibo mtu millionaire that is a lot of money
no njira ya employment ira thirikari kwendia no tukwina mantu yau kwina Oriu na wite ati kaitakara muyuthi akaiwatira mbeca igi niboya kinya bakolomana muciari okenthe kenda omba kwithira kimwa mataro ukoni utumira mbeca igi kenda ati kombe kwithira kito cianyangia indi ni ukoria nombe kwithira kitethia kimuturire jwawe mbeca na kinya mbira aciari rira mbeca ira baraba komba kupatika kunekera ndene ya ward yetu muntu akaita athunguthania kinya kwina training kaindile andia kana etikania na maoni na training iro kwawa nikenderio kawata mbeca 50,000 ni mbeca nyingi kuri antu bai milioni abanjiririe kurita kinya biashara yewe tu for example mbira banjirie na churuba kwe banjirie na tundu no titundu ka 50,000 tikan kubwira boya mbeca yu ni mirabo itakura muntu ro kwendia mpempe lare konie mpempe etumbo tumira ngiri 50 kuga ngwenda kuromba atiri muntu awila mbeca ira kindly ukathungutha kura thimu ira nene uanie sorofi kana ni ogutango ingi amba uthwanie na muthia akiariria mantu ya koni bande na uriti muno nthukimbithe bombe kwitha beciumiria na kuoya ibande indi mtu atikaria atena kibande no ntuyo utingwe iyo yumba kuritika atena kibande setie ku iro tumba kuria nio utene yo turo no ntukura tubetha kibande bwa uriro woye kibande kenda uringa kura thai kinyo kenda kusainira muntu au mamochari utisaina utena kibande ugenda kinya kwa tiri muntu akiandika agreement umuchainira utichaina utena kibande mbecha kinya kura thimu eu utura yeku utena kibande kuga guthotenda utumia kibande ke mami eku kura thimu uga guthote kwenda kwayiro mundu gwetu ko twita ugenda gwita nya school thaira bakia wa mbecha ira cia ero nukuru kibande ku kibande ni part of life kinyo kara mbeca igure wa Kenya charity kana nya nini utaitishwa kitambulisho kwa hiyo kitambulisho no utoro kura ni event no nto ikaringwa rimwe miaka 5 lakini kibande ke useful for your entire life kwa antu betu barabate na ibande barabare a youth barabare kinyaba urika na kinyaba ribichi kana kinyaba kulugitie miaka tika kibande muntu kabati kuthana kibande nikenda kinyaba au agenda kwa ira munda ati kwa iro tenai utena kibande bumbe Keripotera Miro TV kumalare Gembe beta mukiri onkonja Ibe ya muno mwandiki etu bwanthe tomukiri onkonja kumanterecha yembe no ntuboro nuru na njira ikinyalilite tukiura gataro mwiko wankanterecha tharakanithe na nende maerio ya form 4 kana gichomba KCSE ayombe tukwithira ya kiambiriria Ruari county ne ya Tharaka ina ritonkuruki ya ngiri 10 na ngiri 10 ngiri 13 mirongwele na manajelia mirongwetandatu na umwe arute barabere giri kumba kwithira bekarira kerioki kuringana na mwerekere wa kithomo akaunti ya Tharaka Nithi bijikene ya Mbugu Kabaki augete nende arito baba gete na mbere na kumba kwithira bakelo njira ira yagirite na kinyo karibu kwana abukethira buki ko kendo tire kerioki kiweta na mbere abura kwagirite kaite no kau na wete wikwa kana gichomba distribution ya biori ne betukwithira kibuthika na njira yagirite kenda utira utuno gukoneka kwina wamba bo mairio aragwite arakukethira kwina wamba baraka paka watikana kana bakaringithanwa na wamba bo bakethira bakayukirwe talia ria kiwatho riboti ya mwandiki tu wanthe tondagara waiguna Tharaka Nithi, we have started our exam this morning. We have 162 secondary schools taking exams. These are the public schools and 12 private centers. Center for Arts with 138 candidates. In the public schools and in the public schools we have 12,513 candidates sitting the exam and 610 in the private secondary schools. We have started off very well. There have been no incidents. As of this time, we do not have any reported to be reminded them of the salient issues to observe as they manage these exams. The roles of the supervisors, we reminded them so that they go and remind the supervisors in a way to ensure that they ensure that the students exam in a controlled environment and that no irregularities are experienced in the schools. Issues related to communication gadgets, phones, handling of papers are some of the issues that we reminded
morning before they left. Riboti yo kumatharaka ya tunengira kanya gakunoka kiri chunchi kietu kiambere kiandeto chia Meru TV oro keta kuraya no tutuchokerete na mona niliwetu wa mathitho Paul Wangujiri kenda weta na mbere no kumenyithia rero karika Meru omeya Meru na kinyande gurone yetu yonthe ya Kenya uni nchokerete kinya uwe ukaita kuraya. Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places. Hotel Nanyuki nitwimuchirwa mishemo yonthe kenera nyomba chetu cha kurara kuma kiwango kia standard, superior na executive. Akiri michemani ya kibiashara turi na modern conference hall ilio bitethiraga mushamo na litingoge beotea gukwa kiririkano kia ndionga yaku Pix. Aja Pix Hotel nkero ikwena iriole gataria thambira na rojirori na karutera ukenero tungata spa, sauna, steam bath, manicure, pedicure na kamasanji kamarerete ukiebera stress. Turina outdoor training, rope courses, 88 meters zipline, hiking na forest camping. Mwago jo junde jo kirikidwa ne udhongi bo Mount Kenya, The Abadeas na Lodaiga Hills. Pix Hotel Nanyuki 33 kilometers kuma Nanyuki town, barabara ne ya Nanyuki kuerekera Meru. Aranile na tuigo kurokera 0711 969 690 na kiri website ni www.pixhotels.co.ke na ukamenya kongo getu katika ridhira mushamo. Pix Hotel Nanyuki, beauty and taste with nature. So cool, so nice. It's home away from home. Beauty and taste with nature. Pix Hotel. Chiketo kia bili kiandeto chia Meru TV oro ni wambeta mudhoni wa kiramana mona niliwetu wa mathitho ni Paul Wangujiri. Nibo ya mrono ntubo na mbere na utudhiatira kimitando yetu yo kinyanire Facebook na kinya YouTube amana kinya utudhiatira kulukira Signet na Meru TV to guchokiria nkatho chia mwanya mithika mzalendo urano umwe barwa kuromba giti kia ubunge ndena gishigo mbunge kia Yembe South na ura kuromba giti ki na tigiti ya kiama kino pe unende na chumirite na kumba kwithira kiromba mwingi bachumirie na kwanda mitere njire moya kumenyera riera kaiteneka kambura akiwa nende riera riumba kwithira rikithukanga no tubo kwithira bahati tutekumba akwithira tukire menyera bura kubatiri boti ya mwandiki yetu wanthe Tomurithi waba arimi baria bari akui na Meru kana miuki ya nduje ndene ya Meru nibori tubombe gwitikirie gukura mibao maguta metera itawa menyoruje na njirenge mini ore na mbao mauta lakini antu nobo obati kumenya banda mbao mauta ira no ntu ni ukora boya bakona mbia lakini tubati ubera madhara yare kuthithia ku ntu kumwe onto na kongone na ara no umiande nao
lakini umeanda nthokene cia rui marimbene ibo kuona thina tweta otapurwe mipipe yonthe kwatwika utikinya ruji ko nende campaign yitu watanirite ringi ukuona oya wita nara Rwanda rwende antu ibo kwimpara Mselendo uria waromba gitikia obunge rutere rwa Igembere gaiti narikitie kuga antu ba Meru ni babatebwe kuanda miti iria kumenyekana ya mirangi na mirangira ina ugweta bunene iria kuma rutere rwa China nuntu nio ikumba gwika rwiji bwega na ikumba gutumika mpempe yakura ikuluka mpempe igi ko nende tukawatanira kinya thai twanjiriretie ikundi bya youth bya kwanda bambu ito mimport kuma China na untukura kuonge na te bambu te mirangi yontwe ukuona na ni raita wanja anti bambu ikethira ina matumisi ama ingi muno anto atwita kinya yo ikavwithwa factory already isi anjiriretie na Nairobi ni mbindiko na wingi cia wita abura kubwithia maratasi no ntukuona maratasi ya nailoni ya ringirwe marufuku ende kwina kinya ethira anda bambu tethira imianda no ni umwa cash crop twenda kwandra miti cash crop kenda tu encourage mtora we na roi yara kethira imwera yake mwera yora akamenya muti yora yumenyera ni umwe na akiandra kawa na akiandra mirano ntu yongwe kethira imumaira mbia Mselendo aritie nteto iji aendene ya Nchenge aria akuga nduji ni ciomirikitie kwiwa na ikathira burumi uro no ntu bwa gwithura masingira yayo tumeka ku ni masingira ya tebui ka problem kanini kwina problem nyingi muno ira tubati kwalilia no ntubwa mantu ya environment indongo no kuona rweru rwakulukira rweru nene irwathirire etaura irwathirire thangatha ni ethirire ontu kuonthe ni peu lakini mantu yonthe ya thuki muno kugi ntukira tukwenda ni tuwatane twe atongeria catchment areas ira sieta wa riparian areas cionthe tumbe wi conserve ni ata tukathithia ke sheria thirikari kinya thai tutekwenda tuthithie sheria thirikari rweru rwa nthungu fit 30 kuma araura kwiya na side yerengi fit 30 imundo thirikari lakini alelia antu bao bari mire mwanka mwerene itwe tuthukitie mireje kou ni enforcement county government nontu eni ongweyo yakikise na umete tukwende bambu nontu niwe kuringenerate roji yonthe twakikise ikwandwa bwonka muntu ankite na roji iu nio campaign twenio number 1 campaign yeire ne we bambu waua iu muntu re na bambu Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe mawa Vya mno mwandiki wetu wa ndeto murithi wa bakuma mirigone ya Igembe no ntuboro nuruna njira indiku akurobaroba mbere kwithira bakirwira uciathikana kuroba maumau muna nduriyo cioni bachumirite na kuromba akioto kibe kwithira kitone kibarabo mbere kwithira bakiwa twa kunyamarune kinya utero turobo kaitene karabomba kwithira bakirwira uciathi nende kirwaria akana igichomba petition mbete kwithira ikiandikwa kiri local ya Meru ni bombe kwithira igikwa akiri chief justice arakwe ikaita kantuko 14 yombe kwithira igikirwa kiringa the tribute ya mwandiki wetu wa ndeto mutugi wa Kiambi Kuru amwe na nchiarwa cia mau barabara mwostare na jwa mbere kurwiro cia thibu wa Kenya ni baikinyite koti-ini ya Meru na ro guchua kioto kia mau barabara nyaririro na bangi bethera bagita utoro bwao njarene cia thirikari ya Kenya na kumarira babaimunge boragirwe gutire antu bau bomba kuona haki yao na ndikyo na arua tweja koti-ini tukiuragia atiri mantu jaria thirikari mbere thitherie nchamba ichi eto cia ndoa no bo bale mwe bate moyo no ana bao bayo na bamwe bao baeriko be aja na tebo ake bainge ibaije na ara timau na kithima antu baba inge bamwe batunyirwa miunda yao botize batunywa miunda yao intwangaine aka baria betana yana thirikari Kenyatta bainge bengwa jwa mukoro mwawe ya rutere rwakwa bainge bamwije tawa mandoro munda jwa watunyirwa ajotigainya jwe na ng'ombe ama tukatara choka kairi na tepo ake bange bomba kuragwa bange bomba kugwatwa bate uteterwa kuma 1963 monka 1975 thirikari mbere na ndikira twejeta ikuria ni atiri kinyabo mantu jaria bathitherwa thirikari na jatari aki
bombe kuona haki yao. Mbere ya mugambithania Heston Nyaga wa koti ya Meru mendekithia Jakuru Baba ni jethero jake nenganiro kire mugambithania munene Martha Koome ni kenda kathondeka benchi ya gambithania bathatu kuthikira mendekithia jaja. Substantial constitutional issues that do not just affect the petitioners and their descendants, but other freedom fighters all over the country. So I'm thus of the view that the matter, having raised substantial questions under Article 165(3) of the Constitution, it is certified as such. Then under Article 165(4) of the Constitution, then file is to be forwarded to the Honorable the Chief Justice for the constitution of a bench to hear and determine this petition. Koti eje nkoroki nethere kiathura ntuku 21 mendekithia jaja kwithira ja gwikirwa ngatheti na nekenda kurita kanya ka muntu uria wendekia gutonyithwa kirigambere ja interested party. Any party interested in participating in the petition shall enter appearance within 21 days of such publication of the advertisement. Now, further directions of this petition shall await the directions of the Honorable Chief Justice, and I'll give you a mention date so to confirm what the directions have been forwarded. Yarariwa kuruba baba rombete atongerea ba Meru kuona ne bagutetheria mbara ije nekenda bakona Kyoto na kinya kurewa ngarama ya shara batonyereka gitabaru agero chiathi. Thirikari ya Kenya ni yaikire bilioni 10 kando 2015 neja na poroje ke mantu jaria jonthe thithia jama na yauga bilioni 10 ikathithia fund yeta wa the Justice Fund. Na Justice Fund yau nio tukuria mbeca wina ire chumbe go compensate akoroja baba bombe kinya bokoro magitunda kia uru mbere ntuko ciao ithira bathari mendegoro na bauge kiria barwirira bokithithia atia bokiona. Twina miaka 62 na ire kuma tukuoja uru na ndio nkubwira atiri no ntoni bociere murungu wetu akwija tegeni ntukwena arua tukuona njire kuria kiuria na twacokerua na abo bukathukia bwita bukiyangaia bukenyangia na bukaringithia ontukinya buri kubukoni ciaca. Kiripotera Meru TV kuma koti ya Meru gicigo bunge kia North Mbeta Mutugi wa Kiambi. Hivi mno mwandiki tu Wandeto Mutugi wa Kiambi no tubocokera riboti urengi Freedom Church uranina wa Abigail Kendi ni bachumire tina kumba kwithira bakibotete bombecha itikunira milioni 6.5 na bono nyuma ya Abigail kumba kwithira kiajua ni murimo yo njira ya uchiari na kinya murimo yo nkoro nende Kendi no bete kwithira kirigirwa akwithira ngita kuwato tungata wa mwire kethira mbechi chikioneka nthi gurune ya India bairo abantu bawende bobwega atungeria nero bende na uchumbi bwa kumba kwithira gichumbire na utire bakumba kwithira bakiona mbecha icho utira Kendi na kuwato tungata bobweya bo mwire na randi gurune che indi riboti ya mwandiki yetu Wandeto Jeff wagituma. Nawe Freedom Church ngina wa Abigail Kendi kuma wandi ya Mwanganthia kirigisigo mbunge ga Central Imenti na kurombo tethio bwa mbeca na chochiri nkurukie milioni 6.5 nyuma ya mwari wawe kugwatika namba jwa kirenjira ya uchiari na kinyanjira yawe ya gwita kioro iteagirite. Na Kendi maisha yake yote ilikuwa mzuri. Nililea mtoto wangu akiwa vizuri sana ndiye akafika class 8. Sasa ile alifika class 8 ndiye alianza kuugua. Alianzia na shinda ya kutoenda choo na kutokojoa. Akakaa na hiyo shinda akificha bila kutuambia kuna kitu yenye inaendelea kwake. Ile siku ilimfinyilia kabisa ndio Abigail alitufungulia. Akatuambia ya kwamba apiti pupu na aendi kojoi. Ndiye babake aliniambia nimpeleke hospitali, tukaenda Meru General Hospital. Ndio alipigwa picha, daktari wakakaa bila kutuelezea ni nini inaendelea. Tukakaa ikafika kitu saa 3 ya usiku hapo ndio tulienda kuwauliza ni nini inaendelea hapa. Ndio walituambia kuna kitu yenye tumeona kitu hatujawahi ona, lakini sitakuambia, wacha daktari mkubwa akuje atukuelezee bila kutakuwa. Tutaandmit mtoto ukuje kesho afanywe CT scan, kutoka hapo sasa ndio tutajua the way forward
matibabu ya Abigail vile itaendelea. Na nding'ina wa Abigail Kendi na tarĩrĩtie mathĩna bakurukĩrĩte hospitali mwanya mwanya ja Kenya na kuga nandi barenda gwĩta nthiguru ya India nyuma yao kurwa bathithie u ni mandagitari ba nthiguru iji. Kutoka hapo nilienda kesho yake wakafanya CT scan. Saile CT scan ilifanyika ndiye walitoa ripoti ya kwamba Abigail akona 2 uterus, 2 cervix na 2 vagina, of which kidney ikawa ni moja. Wakatuambia kidney yake ni moja yenye haikuwa vizuri sana kwa maana ilikuwa imefinyiliwa sana na hiyo retention ya mkojo, kwa maana alikuwa amekaa muda mrefu sana bila kukojoa. So ndiye atafanya operation nyingine. Bando niliweka the concept bando, akaingia theater. Kuingia theater sasa ndiye alikuja akatuambia ametoa vagina moja. Katuambia nimeona kwa tumbo yake kuko na mahali kuko na ball. Katuambia in between the uteruses and the cervix kuna mahali kuna kitu inakaa kama ball. Niambia so hapo ndio inakuwa na ndio period ya uterus ya left ndio ilikuwa inajidrain hapo, lakini ya right haikuwa inatoka hata kidogo. Ya left ilikuwa inatoka yote, lakini ilikuwa inajidrain mahali bila kutoka nje. Sasa hii story sasa ndio imekuja sasa kujirundia hapa Eldoret. Ndio sasa huyo daktari wa Eldoret ndiye alitafuta hiyo referral ya kuenda huko India. Tulitumiwa tuko na ripoti mbili zenye daktari wenye walimkubali. Wakasema hiyo sinda yake wataijaribu kuitibu. Lakini walituambia kwanza watafanya vipimo zao, kila kitu yao ndio watafanya, na ndio the cost yenye wameweka kwa zenye wametuma. Na sote sina range 6.5 million. Tesa sina range hivyo. Ni ara mwari ujo Abigail Kendi n'umwe wa antu magiri bakuthithia kigerio gĩa KCSE mwaka jojo. Kigerio nakio agakithithiria cibitari ntere cha South Menti. Na ikanaga kuthithia kigerio ka kirasi form 4. Kethoma Nkandwa Secondary School. Bwe bakenda bwe 10 aciari ba Abigail ni bagunikite na bumwe ba utethio kuma kiri Mugambi Manyara nawe kinyo kuromba giti kia usinita ja kaunti ya Meru. Kanya ka gucokia nkatho kiri mwecimiwa Imanyara uria urona kwagirite atutethie kimurigo ju twina ju. Nkatho ciakwa ki foundation ya Mugambi Manyara ndi Mami Kendi. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Ibaya mno mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma no ntuboriboti una njira ikinyanilite na gucekira nkatho che mwanya muno amutegeri wa Meru TV no ntubotonera kanya kakututhiatira kumenda tumbere kwithira atukiambiriria na Ndeto chia Meru TV oro ni wambeta muthoni wa kirama namo na nile wetu wa mathithio au karipola wangu njiri kinkatho che mwanya kiriwe no ntubotuthiatira kimitando yo kinyanire Facebook na kinya YouTube amona kinyo tuthiatira Krisignet na Pang Meru TV kire mwerekeri atuna muringi mbicha anjenzi kinyayo takuribwa no ntubotira Ndeto chia Meru TV oro chikumba kwithira achikinyanira ithira wina kaita kakeya.